Odofo memma wachi baby awe bia na nyega na ha na wo cha na ho baby na ate ma wajo e ma kwaba edeba Nkuranhyensem a wo wo Adom TV so edin a wo somfo meje so ene ni tekotego medical ka kire so abrabo a ye bue no woni edi yie e ma abrabo enya nkunim no e woni a wo sua se obedi mra bi so e mra wona ankasa hyema ho ya wo di so e ba na wade wona mra ya adofo di so a ona ware etoyie ebe na adwuma wona mra ya wudi so ede mfaso de ebre wo ebe na apomudin wona mra ya wudi so a ema ye di adware wa apomudin sa na wabra bo so se wonya mra ana na efe na principles timopo a de bebubra na ene ebre principles bi a me obetimi de bubra de di kan no ese wonya personal principles principles are one kasa edimu ma wo de di kan se wo kire se de abrabo hunu hofa have your self identity tosu mienu define your values se hunu nyoma esombo ma wo tosu miensa conduct a self audit one kasa for abrabo to nsem anasa nemu ne pusu ne bisebisemu nyoma ekoye nyoma enkoye ne pani ebekoye na fabubra toso me enai become a high achiever se obo se media ni ame bia medin kunim we na your personal principles na afi wa ba ne efe psychological principles eye nioma enam empo adwene kwan so a babubra de dikanos take a step back and gain perspective once we nipa bia be bibia wo hwe nioma nemu makasa we de ye meye we de ye menye sa na na ese upusumu yie na ebisa ho ne ye bo na woyo ebiom recognize the deeper issues abrabo ne mebu ha akata abrabo so uhu ya se efe se wo samu ebiemu yie hu ne wo mu dosuko na duka na bo hu samu no kore toso miensa te nya adesua honhom afi ufiri wa no relationship principles and kitahudie ese wo sua se wo ne amanfo be din kitahu a beboa wo ese wo sua nkomodie papa ese wo sua se de ya obekasa kasahwa na efe se wo nye bibi efe no you are creating boundaries ese wabrabo na wo de barrier to baabi enye nipa bia na betumi awura mu na efe waba spiritual principles se utimi hunu se tumidie bi wo mu a enibie ese wo kenya tumidie no na afi onya empo pepepe yo subane na afi watetre ususum apomudnimu na afi kurakura no na afi no healthy principles wadua na abedie se da abadwina afa enempo enioma a obeyefo abrabom nyinara se odwene ho eyie se me kasa personal principles a na me ya kasa asema se obisa ho eyensamfo anum we me ye hwan mekasa wo ye ho a me misa wudini ene adwuma am oye me kire nioma a se wudini ho na wabodini kan ho nye oba ne bema oye na wo ye hwane de ntina ye frɛ wo ade na betimi ada adi se wo da adi soronko ena toso mienu ehi na wo fire me kan se wo ye frɛ mantem ni ana afrin kra ha ana santemam when I ask where are you from I'm asking your heritage na say the man for say ye kra dey free apatromu ebesi bibi pam pom ne ba da bi otwedi ampo bi na to no bo ebo se so you are an image and likeness of God tosubium why am I here I didn't know what you are here unim say o ma me no papa enya mpasogoro no enwa be 400 million and the free papa ko to papa o ma me yam ba ko pe timi ko da ma me ko hua so a e adwuma sanko hua no ene wo so you are not here by accident nor by mistake you are here to make an impact tosubium what can I do my brabo mo boy dey na betimi dey ayo dey na betimi ayo soronko a my brabo e be ye soronko a woni panim kra no where am I going your destiny you can where you are going just say we kon kran na kumase ehi na do wa brabo ko efi nne se mfie mienu animu mfie numu ebai ana mfie du ehi na de babra boko
Ede na ode ba bro bo beyo a ebeja echimpa amanchirima. No one will hold you responsible for how you live your life but yourself. Obi ani ho na hwe abrabo so jiza wankasa. Obe kire se fan ha. Ebekasa menye we ba wona wonim ne ese wo ya abrabo ebeye. You should know what to do, for you are answerable to yourself and to your God. When you ask yourself, who are you now? It means your self-identity. Ekasa wo ye hwan ya bia adwen so me doctor ni, me nurse ni, me obawa for, me papa there be eno de ka ho. Yekasa wo ye hwan ya. Your self-identity is beyond your social ideations and your cognitive beliefs. Your self-identity goes beyond the roles you play in life. Yekasa wo ye hwan ya, ye bo se be ye bibi wasase so. Otwedi ampo de timopo bi ena de yo wo. Eno yo soronko. Se hunu nipa a wo yo a, obehunu ade ese obeyo. Ene obi a ye ne obi yobie. Ye nyina to de se de etia jeje mu. Uhu se obi yakokwa asem pese me yakokọ. Unse se be obi achieve so asem pese me tu so. We've lost our self-identity and we are chasing after the identities of others. That is the basis of our struggle. Nyehunu se wo sombo. Nyehunu se wo your mama. Nyehunu se onyame bo onwani. Nyehunu se odi bibi sunku adue omu ase abeye. Na pesa de kọ na chiri akwan na hunu se wo ye soronko. Identify your authentic self. Hu ye. Wo sombo ye. Na wo da soronko. Sa ade na ma wo da soronko no. Eya kasa eya wo ne ye ena suba bia wo na die ena wo so hwe ehwe obi die so mfa mu bra na brabo ye be obi a ba be chiro na krata wo so be chiro wo book ene dai bisa ho se ede na meye soronko a be ma brabo da soronko ede na meka ama ma brabo da soronko adwen ba na madwene na ye hunu se me so me da soronko wo nipam eni dodo na chi na obia eko na brabo mu ntokwa obi etu ne mreka enti nkogina obi track mu se otu ne mreka ma no yesa abe wies no acho obi mreka wankasa gina o track mu na ka yesa obi hwe obi so ayo dia wo ye nhweso nkasa mepese mese ni pakro yeso na ye ne enti a wo ba wiase. So avoid comparing yourself with others. It is good to compete with others in healthy ways. Ebi oni person me say we may be ye manam so ba ye no kwan so ebia we atonyom metubi tubi ba tono kwan so tono se de ye be show ani na aso ankwankra ni ye nyina dia akire ye ni a obi ayo ese ye hunu sunsuro ye no ba ye nyina da soronko enti se ka se wo ye hwane a wo ye hwan wo ye obi a wo da soronko ya wo suban ne ye ne kasa bi a se eda soronko ye se udi obi akire. Your future is trapped in you. Once you find your true nature, you would extend your life to influence and impact the world. Abraba wotimi, oba se oba impact senkrofo. Se wa brabo susun so be kankrofo na ebia ye na wani agye. Sa ne ye na abeya a ebe kankrofo ne gye na epagya nkrofo no, na ese hunu se wo yo. Odofo, ene de bisa ho se, mi pia me koi. Ede na meyo ama brabo be kan obi ne kenya no na wanya na gye na brabo asombo ama no. Mfie mu embonten so ne mema so ubisa ho sa asem ya obedi akire na wabrabo beda soronko me bom pa ese obeka nsempa ai de safata ye be mu wada mu frakope na wada nso e wo nipa nyina mu edin nyam ye so ani ni tekotego ma me na Priscilla e me producer ase na me na camera MCR e na sound fo nyina ase wo kina nyame Adom e be san hia woni onyame entina.